Ekspanzija mini hidroelektrana u Srbiji donela je veliki otpor javnosti, ali i stručnjaka i naučnika. Izgleda da su nam mini hidroelektrane donele više štete nego koristi, a na to ukazuju i rezultati najnovijih istraživanja. Broj hidroelektrana ispod 10 MW u zemljama Zapadnog Balkana se u posljednjih 10 godina učetvorostručio, sa nešto više od 100 na gotovo 500. Vlažna područja uz reke prečišćavaju vodu, ublažavaju poplave, omogućavaju staništa za mrest riba i jako je važno da smanjimo negativne uticaje poput nekontrolisanog vađenja šljunka i peska, izgradnje hidroelektrana, posebno malih hidrocentrala koji presecaju migratorne puteve, ali i uništavaju kompletna staništa. Svetska organizacija za prirodu izgradila je i mapu na kojoj se mogu vidjeti najvažnija područja koje treba zaštititi i sačuvati od izgradnje malih hidroelektrana. Nisu samo zaštićena područja, nego su i reke van zaštićenih područja, jer su reke važni koridori i omogućavaju vrstama ne samo riba, nego i ostalim da se kreću. I ono što je važno da kad pogledate recimo Nacionalni park Kopaonik i jednu reku koja je 5 km u cevima, a čitav tok reke je 10 km, to znači da je 50% reke uništeno. Pored toga, ako posmatramo samo Dunav, 80% plavnih staništa je uništeno i važno je da sačuvamo ono što imamo i sprečimo dalje narušavanje rečnih staništa. Reč je o gotovo 2200 km vodotokova uvedenih u cevovode, a 1000 km pristupnih puteva, uglavnom kroz šumska područja, bilo bi prokrčeno. Nema nikakvog smisla govoriti o gradnji malih hidroelektrana kao konceptu koji rešava našu energetsku stabilnost i obezbeđuje nam neki značajan udeo takozvane energije iz obnovljivih izvora. Također treba imati na umu da se taj interes za gradnju malih hidroelektrana artikuliše pre svega kroz interese pojedinaca i određenih grupa koje od toga imaju korist. A u svetlu činjenice da kilovat-čas isporučene energije iz tih objekata košta od 10 do 14 eurocenti, a da svi građani naše zemlje preko računa za električnu energiju subvencionišu takvu proizvodnju sa 0,093 dinara po kilovat-času potrošene energije. Također treba znati da Srbija prema podacima Svetske banke ima gubitke električne energije od mesta proizvodnje do mesta potrošnje oko 15,4%. Tolerantni tehnički gubici na evropskom nivou su oko 5,5%. Dakle, postavlja se pitanje, a gde to nestaje 10% proizvedene energije? Ako bismo to smanjili za svega 1,5%, ne treba nam ni jedna mala hidroelektrana derivacionog tipa.